Tahu saya ini. Ada sudah azan jadi joget-joget. Ih, dari tadi lesu. Dari tadi lesu. Siapa saya ngepelis? Era. Deh. Kemenangan ini kayak kemenangan. Coba asinapura bismillah. Perayaan kemenangan setelah dengar azan maghrib. Jadi masak asin kabeh. Makanya pelan dikit-dikit kan bisa pret naruhnya pret. Ngono-ngono 5 bulan. Yang kalau orang tuh dikira-kira sedikit letak kabeh main guys. Iya, merdeka. Tuh, azan udah kumandang, hati riang. Cerah. Ya iya mau turun nanti sore. Ya puasa hati dulu. Kata-kata Fred. Kata. Bisa berkata-kata.